Baishapa, Pujare Peamuñe Sepenendive, Génesis capítulo 18, 20 Wibe 33 PB, Japesha e Iñanderueteñe. Upemano Ñanderueteje y Pesodoma, Hagomorra, Arena Cuava y Geta Bewi, Jajembiapo, Ibayetere Ira Sawi Awejita, a esa Janguajembiapo Cuera, Añetepa Jena Cuava y Teranahaniri, Anda Upeisha Iramo, Aicuata. Haopia umicuimba upewi ojo hangua Sodoma gote. Abraham katuvo putawe teriñanderu etere nondepe. Abraham oñemboyaje sejaje y añetepico rejundipata jecopotiva jecobaí bandive. Oíramos 50 jecopotiva petabargue pupe rejundita pico aveija nere perdonamos ahí pico petaba umi 50 jecopotiva raijupape. Taimomburia tende hewi comba ecoba. Reyucata pico hecopotiva hecoba y bandive. Remboyoyata pico hecopotiva y ñaña bandive. Anike naraka ebe peishare yapo. Ko boyohoba que jara pico. Omboyohoba keta hecope. Upe maroñanderu esteje y ayujura Sodoma pe 50 hecopotiva a perdonata. Petaba umiva. Raijupape. Abraham oñe yewijaje y peina ape añe pruma añe ese yarape se ningo timbo tan imbunte. Y catu y 45 de comotiva. Umi 5 rejepico reyucapata con atabaguape. Jaje y dayucamo ay ayujuramo upepe 45. Abraham oñe yewi supe jaje y a 40 ante oíro. Aje yewi dayapomo aimba eve iba umi 40 la ijupape. Abraham hei anikenan deposite iko anga sellara añe evaramo. Ha oino 30 ante. Ha yewi dayapomo aimba eve ayujuramo upepe 30. Ha peina abe añe puruma añe sellara ha oye yujuno 20 ante. Na hundimo ay ha umi 20 reje hape. Abraham he yewi anikena deposite iko anga sellara añe mi yewi jare pete yewi minte. Ha oye yujuno padiente. Na hundimo ay he ñandero ete umi 10 reje hape. Añandero ete ojo oñe embarire Abraham dive. Ha Abraham oyewi jogape. Ko arape ñamombe hinako tekobe ko historia oye juba kwe umitaba Sodoma a Gomorrape. Yaikuamba eisha paupa oye salva Lot hamokoin itayira he ipe capítulo 19 16 peñanderu ete hoy por yajubre coite iwi supe cuera. Bueno hey supe cuera petabawi o cagote. Haje ia de San Pedro o bueno jeva kwe upeje copotiva Lotpe. Yepu apuetepe oikoba kwe umitaba hekoba yeteba apuetepe. Serewi sereindu yepeno tapisha cuera oikoiko se haisha. Oyapo seba oikoiña cane hei haisha pete koiba yetea rapere. Ñande ikatu yayapo ñande yara rembiapo. Oipota haisha ikatuya ikoja pere. Hei hagüeisha San Pedro Efesios 2:10 pe eningo ñande apojare ñande moingobeba kue Jesucristo rupi yayapohangua erupi ñande rembiapo pona taupeisha.